Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke uMathinto Cosi Ntombi zomqhamulo amehla kabanye sebaqhamana imali sikwazi ngala wathi ngabusukela kuqala la ngicela press subscribe button share phinde comment khona konke like ivideo yethu uma usubscribe ikhama lakhe hamba kodwa sosenze ukuba wena oqala uthola notification uma sekufaka la ivideo phambili uZimdollar ke oke waduma emalangeni njengoba ke kukhulunywa indaba kaBhekiCele njengoba bathi baBhekiCele lapha ke kuyongcwatshwa elinye lamaphoyisa eladlule esigamekweni NIU lathi uZimdollar kajabuleke ngoba yena wayekhonkotho okhosini NIU isukela abantu abangenze lutho noma ke abalitholi side labantu abasuke bedutshuliwe ngasonke isikhathi hleli kune story esisodwa uZimdollar ke ube sekhipha ingoma lapha nishisi ikhotha ke iyawo ke ekhikilidayina ke uBhekiCele lapha njengoba besho ukuthi ke ukuthi kuwe wasusana kwamanzi phansi kana kwathi ngaphandle komoshela isikhathi sakho ngajabula ukuthi uyilalelele le video yakhe uZimdollar ecula ingoma yakhe eshisa ikhotha. Somandla baba cishe ngafizolo somandla cishe ngafizolo somandla baba cishe ngafizolo somandla cishe ngafizolo hey angishaya amaphoyisa angishaya amaphoyisa hey angishaya amaphoyisa angishaya amaphoyisa shungikhipha umoya somandla cishe ngafizolo shiyaho unjani lapha eNingizimu Afrika sholo kahle wena sani ivideo ke yenziwe yena ke uZimdollar lena eshisi ikhotha njengamanje trenda njengoba ke kusabalale ukuthi ke uBhekiCele uthi ufuna ukuzwa impilo lapha kwa SABC ngesenzo ke sika Zimdollar uZimdollar vela khipha ingoma eshisi ikhotha ngala ukuthi mntana sekhahla lapha na comment section ngizwe ukuthi uvula ngempela uthina na ngalesenzo noma ke ngalezinto ezenzeka phakathi kwaZimdollar nobaba uBhekiCele ngivumela umlalo wami ngibambe le video kodwa ngaphambi kokuba ngibambe cela ukuthi subscribe share phinde comment on the show ukuthi like lapho kuze ke kube wena oqala uthola notification uma sekufala evideo phambili umlalo wami ngibambe kwivideo landelayo danko.